چادر بالا صحبتی کنید نزدیک چی گپ خبر چی نمیگری وای همه صوت همه تینگ علیکم السلام و رحمت الله چی داری چی گپ خبر خوب میدونم صوت تینگ الحمدلله چی نمیگری چی گپ خبر دوست عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الله و برکاتون چه علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام و رحمت الله خوابیدی میگم نه گشنه همجا باید بریم یکم جای پلچه بگیریم علیکم السلام و رحمت الله شکر سوز تینج الحمدلله سلام برادر علیکم السلام و رحمت خدا برادر عزیز چیو داری اکا بابا جون کجایی من در اشوی در مترو بلاروس که طرف نواسیبز اومدیم حتما خبر کنید یک سال سر یک پیاله چوی هم صحبت میشیم انشاءالله نبی обязательно بابا جون آشنو بابا کن چی تهمت کرد بابا جون بابا کن ویدیو کده که سر تا بود شو تروش ده چی تا بود خیب میخفم خب اینا ماشینی که اکی بابا جون من رفتم سوم سپاریدم اتکاس کرد سومی من نداد اینا ماشین که بابا جون من سومی چی اتکاس کرد برادر نفهمیدم کی اتکاس کرد کار خوبان که جون الله نگهبون سلامت باشی اکمل رجب سومی چی نسپاری نفهمیدم برادر عزیز اکی بابا جون تاجیکستان کمی انشالله شلو دولتون برادر یک لایک زنید ایو لایک هم نزنم گپی گنده نیستن لایک نزنم حتی گم لایک نه بنزین میخوره نه سوم مقصد از لایک وقت شما من نگه دارید در اکران ده برم تا میزنیم تلفن نگاه هم کرده شده که داری همین ده برم تا بزنید آدم ها بسیار میدارم باید الحمدلله میخندم برادر سر جزیر کد یک نه سر نو شروع کردم برادر 3 ماه دیگه من 3 ماه دیگه انا بعد میبینی سر چی میشه انشالله من موی سر چسبانی رفتم سوم سپاریدم من گشته اتکاس کردم سومی من وزورت نداد نه ای گپ تحمت است برادر اگر که برادر امکانیت داشته باشی حاضی من دکزد که سومی شما را در حالت اتکاس کردن این طریقه وجود نداره برادر جون تحمت نکنی او بول است نه این راست نصیب میگن حاجی بابا جون عصبی شما به حد وزمین میده نکی میده مالا کلی بیزی مالی کلی بیزی بون نه من عصب نه یعنی که هر کس کار داره ناموس داره اما متاسفانه مثال میگم همجا یک از بد می نویسه ببینیم
ҳамун комментария як кас ду касат мебинед. Аммо вақте ман обратно гап мезанам, қариб инамҷа 100 касет аз ин ҳар як телефон ду се касӣ гӯш мекарда боше 300-500 кас плюс ин то 100,000 просмотрам мегирад. 100,000 одам ҳақорати мана мешунад, ба он хотир нея. Бобоҷон, лекин ту бачаи хуби ошно умрата худованд бузург дароз кунад. Раҳмати худо фирдавс. хуб шопулодиш шинохтӣ акаҷураи ҳиндустонит. шопулод алло баракате. шулов давлат не мутаассифона хеби намешиносам. дар ҳиндустон бисёр бародаро буданд, алҳамдулилло қатим. худованд ҳар чиро шукр мекунем. худованд саломат бошӣ. боши аллоҳ фарзандота умри дароз дар дими пират нигаҳбон бошӣ. саломат бошӣ. чӣ кунӣ? Ҳамун бачае гуфтум манана партофтаям бародар таҳмат накард. аз барои худо ман ёро лично мешиносам. ин агар ки даказа дорӣ занг бизан ба телефон, ман бигирам чикор кунам амиҷа. агар надода бошанд дар ҳолате ки худат гуфтаи содӣ иншоалло дувайнои сумта бармегирам. гапҳо таҳматан дар ҳаққи но. ака кола гузошид. аллоҳ нигаҳбонш боша. пока даракш нест. скажи кмар как будет халал. нафаҳмидам. салом алейкум братсози саломатии хуба. алҳамдулилло. ассалому алейкум. ҳама комментарияҳота бухун. ҳаракат дорам ба қадри имкон. баъзеш пропустӣ намебарам. дурӯғ мегӯям. не шояд кадом моменте ман шумо намедонем. не амои тари гап нестада ё отказ кард сума бармегардонад. аммо дар фақат 5000 залог меспорӣ шояд ҳамун сума бисӯзад. дар ҳолати мақсад залогам анишаме ки ҳамин соати 2 ман мебиём. бибинӣ ҳар рӯз ино 2 та операция мегузаронанд. агар худат мегӯ соати 2 мебиём, намебиёй, соат 2 мешавад, 3 мешавад, интизор мешавад, ҳамун 5000 барои он мегиранд ки мақсад ҷуброн. салом алейкум ака амиҷа. чӣ гапа? суҳбати дӯстона дорем қатами бародарон хоҳарон. чилаи моҳиршо. суҳбати дӯстона тамом. ака як нахандондимон. ба зан дорӣ. чанд зан дорӣ? гум кунӣ. ҳамин зан хоҳиш мекунӣ бахтиёр. нигоҳ кунӣ. семья и чизи святое. ну гоҳ шӯхӣ мекунем нарасӣ. алҳамдулилло як зан тамом. ягон нафар дигар напурсем тема зана ба худо. ҳар оғоз тема намиҷа эфир мекунам, мерам дар хона шата мехӯрам. илтимом як зан дорам алҳамдулилло. ягон маҳал ман як чилик нишон наметим. ам дата алҳамдулилло ну якта ҳисоб мешавад. ака хоб аллоҳ нигаҳбон боша. саломат бошӣ. ака бобоҷон барои гражданство кардани ягон роҳ аст. мутаассифона не намедонам. фақат ягона ҳозира ба воситаи яъне фарзанд дошта бошӣ. фарзанд дошта бошӣ чӣ мешавад бародар? аллоҳу аълам. фарзанд дошта бошӣ ҳамаи аснаванӣ мешавад. баъди таваллуд шидан 3 сола мешавад, 5 сола баъд мегирем хелда. боз аввал аллоҳ нигаҳбон барои саломат бошӣ. ҳиҷорат намефаҳмам. рост ай аввалуш навошӣ дар байнуш шерина калбиди мӯи сар бироварда. мӯи сар бурмад иншоалло. мӯи сар плюс минус 3 моҳи дига мошини мешавад. аллоҳ баракатум тия. раҳмат бори дастгирии ту. беҳад мара дастгирӣ кардаги халқи тоҷик. алҳамдулилло. беминнат. ман миннатдорам аз ҳама тараф. ай хейтиршам, ай нихейтиршам. самин главное ки дар роҳи рост бошем. иро осон нест. салом алейкум сина Новосибирск тоҷи. алейкум салом Алим Аҳмедов. алейкум салом. иро осон нест. ака ширинар мардум ҳарчӣ мегӯянд. не мардум хуб аст иншоалло. ман ҳеҷ гоҳ тоҷика душмани худам намедонам. ака як моҳ пеш дар город Клин дидим. тон шумо будем ё ки не? бале ки шаҳри Клин рафта будам. ака бобоҷон салом алейкум. ами Москвада ягон духтури миён ҳаст? бале ҳаст. салом алейкум бародар. чӣ гапа иҷа кай бобо қанд бо чӣ приключенка сар кадай? бобои қанд сурати ман амондай. чизере реклама кардаст. дар рекламаш просто чтобы просмотр бигирам.
мега ту чо сартабо калкари иҷа чӣ гапай ба он хотир эфир кардам дар касе номаш напунӣ занг бизанам мегӯ эфир бидура. хоб ака дар паноҳи Алло бошам. Ака пули муҳоҷирон миллионер шидӣ баъд миннатдор мешавӣ. шери нари бошӣ бошӣ. салому алейкум тарафҳои Кулобҷон, ман мардуми ғариб. Алейкум салом Кулобҷон бародар. чӣ кардӣ? Алҳамдулилло шудем ҷа. дуо кунед бародаро. бобоҷону лаббайк қурбон солиҳо. бачаҳоам ҷа қариб 200 нафар. Ямин мана нигоҳ карда суди экрани телефона дар он экран да бор бизани ҳамаша. Ку бизани ҳамаша лабор. чӣ қадар одам мезанад? як нафар. аҳамият нади гапу чапро Аллоҳ баракати ҳамеша ба пеш ака коре ки ту мекунӣ бовар кун ман инамаш накарда. Парвардигор ҳамаи моро ҳидоят кунад. ҳар чӣ мекунем ба хотири ватани миллат мекунем бобоҷон. Чӣ видео накарди разбори боҷая? Разбори чӣ нафаҳмидам бародар? Разбори ки? Ҳамин безор шудам ин разборо. Салому алейкум акай ҷун. Алейкум салом додари ҷун. тағоир ҳоҷӣ бобоҷон сози хуби алҳамдулилло аҳли дин айни дин. акай бобоҷон Аллоҳ нигаҳбон. Саломат бошӣ. Парвардигор сарбуланд бошӣ. мо дар ҷарроҳием дар ҷарроҳӣ ҳамун ҷондора ки хуб ин навишта ки ҳамун ҷондора ки янгама дар экранмон 10 бор мезананд. оли хоҳари тира бигирам ай хоҳарта мемонам ба задан бигирам. мардум иҷозат наметиҳад хоҳарошо ҳамо янгаете мегӯ хоҳари кадми аст. ҳамин ту ки хоҳарта иҷозат битӣ ба ҳамин мана битиш прическа дорум уже. Ба ҳамин экран мардум шапиданаш бигиранд. Мешавад? Не номаъқулон бачо. ва ая худам тоқам бибин майлаш не ки ай мардум ай хоҳари мардум духтари мардум ай фалонат мекунанд. яъне ки ҷавоби оқилона буд. бачаҳо розие? Касе розие пилусмона? агар боҷа ҳам шуморо ҳаромхӯр мегӯяд сабабш чие намедонам. я пишу почему не отвечаешь на мою смс? Вот я написал. Акай бобоҷон адреси аму духтури миёна гӯ. Профессор зиёратчо бизан дар ютуб меброя. бобоҷон ширине Аллоҳ нигаҳбон бошад. охи бародарон ман ҳечи нагуфтам. ман имҷа иштагим бародар худаш душном кард. ман ба ҳамун тарзи мусалмонӣ ҷавобаш гуфтам. худо бигира ҳамата бетарбияҳо. хай бародар ман бетарбиягӣ накардам. ин ҳамҷа шиштам як бор ҳақорат навис, ду бор навис, се бор навис. хай придётся ҷавоб бигира. Акаҷон бобоҷон аҳамият надошт бигира. Пересадка волос сколько примерно будет? Смотря на ваши лысины голову, сколько у вас лысина. Например, у них есть номер. На номер звоните или пишите на ихний, смотрите как. Из 4 сторон голову фотографируйте, отправьте на ихний WhatsApp и внизу напишите от имя Бободжона, чтобы вам скидка дала. Смотря на ваши лысины, поставить цена и потом, иншаллах, 15-20 тысяч скидка будет. Гапмити. Чи хеле сабабча намедони Бобоҷон пули масҷида хурди овулой карди. Аллоҳ лаънат кунад хӯрандара Суҳробҷон ва таҳматчия. Розӣ? Ассалому алейкум акай Бобоҷон. дар ҳаққи мо дуогӯ ғарибу парвардигор ҳамаи моро ба рост ҳидоят кунад. гапдодӣ. во сотиқш кор мегирад духтур. бале ба сотиқш пула мегирам. бале ислам. бародарон ман душном надорам. бибинед чанд бор душном менам ба ҳамун чихчу ҷавоб мегӯям. Бобоҷон беҳар беақл аҳамият нади оли ай пеш қиёмат. бале ба ҳамун хотир ман сабр дорам. душманат медонам мирӯдагишта душманиш куча медонам чикор. хуб дӯстон бачаҳо дар рӯи экран ку бобоҷон чӣ мегӯй аҳвол ба худо Аллоҳ ҳидоят кунад. неки бобо ширнари саломат умина нелисина
У меня просто волосы длинные, они меня секут. Длина ты отрежь их. Иди парикмахер, Аллах лаанат кна. کسی حق کسی را خورده اول آدمی که تهمت میکنه امو را خور کنه آنا بهترین این موبایل نویسه تورنیر نویسه که الله لعنت کنه خرنده را و تحمت شه بهترین دعا دادی اکی با وجود کتی اکی لنگری بهترین انسان شما الله نگه سلامت باشه برادر عزیز باباش بهترینه الحمدلله بابا لنگری بهترینه بچه خوب نمو در جراحی هم بچه عزیز در جراحی مزیر پول کلا چی شد بابا جان همون دمش کنیم پول کی کولر همون پدر سپسه نرفتی ازبک ویدیو کنی در کجا ویدیو کنیم اهمیت بابا جان سبک الله دوات караван идет знаю брат этого здорово бездельник здорово здорово мы не бездельники мы на работе вот здесь у нас работа есть клиника и работаем здесь братья у нас 2 операции идет видите здесь по операции у нас идет и тут операция идет 2 операции у нас зачем мне идти мне надо сделать пересадку волос чтобы у меня волосы дальше росли ну понял хорошо звоните по этому номер который я говорю по выводе да ما скидка на карте якон клиника نمیکنم نه скидка میکنه در حیات شما چی کاره من اینجا کار میکنم برادر این کلینیکا کار میکنم با حجامه دارم حجامه میکنم کجا ممکنه تلفن شما از زمان کنم یا خلال کنیم رنگی کاوکازو نکزت میکردی بعد ویدیو اخوای در ازبکستان چه رنگ کاوکازو میکردی ما هم تاجیک خانم با سر تاجیک خانم کالتک شب چی میگن کالتک شب میکنم برای کار به سلام علیکم الو سلام علیکم как вы это я да почему там пишут звоню это номер пишите Назаров пускай кто там у вас нет мне не надо Назаров на эфир же я да уже с утра ну там человек я нашел сделал потом сейчас еще повтор не смог найти давайте شرکتی مسئله شرکتی حج برادر اکجون رحمت خدا مسئله شرکت حج برادر عزیز وقتی شرکت حج عمره انشالله بدیل فرش ما میبرن میان هر ما در سری داریم $1100 $1400 یعنی که بخراک و بخراک در این 15 روزه که بگیم دمو $1200 شد 100,000 ارسی میشه شما را ویزاتون هم میکنم 15 روز گسنیچه برده آورده همه خدمت رسانی انشالله سلام علیکم 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 سلام بخشیش در حالتی که افزنی سپید نکردم با هم خودی ضعیفی در جنسی اکا اوزی بیوم این میشه نفهمیدستم برادر عزیز مسئله کار به همه را یافتگیم کار در سترویکه یافتگیم کار در کوریر یافتگیم کار در بگیم یاندکس دستافکا میگه هم خیلی یعنی прилавкор 70-80 هزار گرفته هستیم بچه ها
сарбланд бошед. Бачаҳое ки ҳозир масъалаи номри оғӯз медапурсид, ҳозир ман закрепӣ чӣ мекунам, ҳозир менависам. Бо чӣ ту бугум широи нар. خدا آدم بهترین رفیق نمی‌شناسم. یک رفیق دارم خداست. واجن از حساب مهاجران پولدار شده. هر شهری تاجیکستان یک طرح حج میکرده زور میشید. ما الحمدلله هر سال هر ماه در سال 3-4 کس روان میکنیم الحمدلله. просто بعضش اجازت میتین سیامکشو کنیم، بعضش اجازت نمیتین برای سیامکه کردن. با چی بگم شیرانه. سلام علیکم بابا جان شده ای شهری سمره. علیکم سلام برادر سمره بهروز. بابا جان مرا نفرنیک نمیگیری. دباری من هر کس صحبت نمیکنه برادر. من بسیار میگردم این شهر و شهر. بعد میگم من زندگی دارم، بعضی محل تا میگم خونه خشکشنگی مرده نمیشه. طاقت کردن نمیتونیم. من احسای مردم نمیرم نمیام بیچاره درست بفهمی. کسی که دباری من میدونم. فاطمه здесь ближе халал где? Вы как кушаете вопрос? Да, мы вкусила и вкусила. Ну, то есть папайок кушаете? Есть там суп тоже есть. Халал место, что ли? Халяль тоже есть. Куриный суп, сырный суп, с грибным. А? Уже, кстати. Нет, просто я с другом там сидит, говорит, что-нибудь закажи. Я говорю, не знаю, здесь я вообще первый раз. Здесь хинкали понти. Тоже есть халяль. Халал хинкали, ну, сейчас пойдем. شما در بالای تاجیک خود حضور یک ملت دیگه ها ربزنی میتونی یا چی؟ برادر جون میگه تو در ملت تاجیک چی خوبی کردی؟ الله خودش میدونه، من بحث نمیدونم چی کردم. شما در بالای تاجیک فهمیده میشه. السلام علیکم برادران گرم. شما دیگه سوال وقتی که کرته زبیبانک گرفتند پراپیسکر میپرسند نمیدونم حال در نبر اومده بود 3 ماه دیگه آمده 3 ماه بعد انشالله موها غوث میشه. این امروز با خیال تو بگیری امروز هفتمه هشتمه نمیدونم روز پنجشنبه ای خطا نکنم 3 ماه من وقت بده 3 ماه بعد بگو اگر نمیریم زنده باشیم یا زنده باشه شما بگو موها دیگه جاشی حلال نه حلال چی فرق داره یک اما حلال یعنی که چیزی که با بسم الله به نام خدا گفته یعنی که ذبح میشه. حرام شخص تو میدونه که نام خدا را نمیگیرن به هر گونه میکشن شو. حتما ملا نیستم چه که فهمیدن. السلام علیکم سوال خوبی بابا در گیجای کم نمایی. خب اندری الله هدایت کنه. بعد سلام معنی سلام بدونی نیکی کردن نیکی آوردن از جانب خدا به بندش میشه. بعد سلام دشنام الله هدایت کنه. در قیامت با میتونیم شما با اندری آمین نوشته در قیامت انشاءالله شما فکر نکنید شما این دنیا بسای بس الله از گردن همین چی میگن ویننه ای ارتریا ده نزدیکتر به دل ما انشاءالله. چی میگن انشاءالله روز شما دو همون ازبک مسکو بیا مکازات میکنیم. این دقیق بسیار کار کردیم در اکرام گفتن از کار شیری نره ازبک ولی باید قطعی یا میزنیم میبینیم انشاءالله.
салом алейкум, акай дурусте ки реклама кардӣ гиҷо шуда, та Аллоҳ лаънатш кунад, нобуд шуда. Салом алейкум, акай ширинани ба пеш, саломат бошед. салом алейкум. Ҳамин тоҷика фут наметонад, бас кинед акой якдигар ҳурмат кунедтон. Бале, Демир сози хуб, алҳамдулилла. Акай бобоҷон, салому канали шумо баракат ёфтем, зиндаву сарбаланд бошед. Бахтовар раҳмати худо. Аммо Форид Фаррух хеле мардума ахмақ қада гашта видеош намекунад. Форид Фаррух ҳаҷаб мегӣ. бобоҷон, ман шуморо кор дорам. Гӯш бачаҳо, ман телеграм мана касет медонед, ман дар телеграм мепартам силкара, касет кор дорӣ бидорӣ суҳбат кунем видеовизов. Будуне ки запис баъд удалид намешавад, ҳозир аз замон мечаспа қарор бисте. Барои ман силкара дар чӣ партам дар телеграм. سوال باشم. اوقات حلال با پول چی گفت؟ اوقات حلال با پول حرام حلال میشود؟ بخیر بابا، سوال به شما نه. اوقات حلال یعنی که تو زرپلت میگیری، زرپلتت 100,000 هم زرپلت میره تیمور باز میری، اگه کاری حرامی میکنی همه حرام میشود. لیچکت تا کبر تا چفی دیگر دارم تا. خب جای کدوم گپ داری؟ جای حجامت بیارم. مادر چگونه داشته آیله این شخص. بله برادر قطعی شهرت الله رسواش کنه. پول حج خورده گشته. Умеешь читать? Не успеваю, Рустам Боев. Не успеваю, I'm sorry. Извините, брат. Ассаламу алейкум. Фатиха додасти, бо муло шуди. Ойдам. Салом алейкум бобой ҳоҷӣ, бобоҷон хуби тинҷи? Алҳамдулилла, хуб ҳасти тинҷи назӣ? Провокаторо, шумо мана провокатсия карда наметонед бе ташвиш. Ҳама як ҷавоба ки хубтун мере бе ташвиш, ки ман айрӯи шумо бадбахт дар рӯи экран ахборот кунам бе ташвиш. Ман як бор дар рӯи экранам не да чӣ будем? Салом алейкум. Да шаҳри Тоиф будем, ба телефон да WhatsApp ахборот кард, да WhatsApp ҷавоб додам, ама запис кардам. Эй, то кариб. Ба он хотир ромагин инҷа ҷавоб мегум, яъне ки гапои қоғазпеш. Кадом давление барои чи 88 агар секрет набошад? 88 яъне соли таваллуди ман. 8 марти 1988 таваллудистагӣ. Ихтимол пушти экран ба ҳама шеринрав пешаву гап зан. Чӣ кор дида? Хуб, бале бародарҷон. Ҳаст ҳамиҷада бобои ҳоҷӣ бобо номери телтабитаи 937 733 93 93 937 733 93 93. Ассалому алейкум аз ноҳияи Рашт. Алейкум салом аз ноҳияи Рашт бародаро. саломат боша бародаро, саломат боша. Аллоҳ баракатон тия. салом. ҳамин рост ки ту дар Европа, ман дар Европа нест, ман дар Москва. салом алейкум. Алейкум салом. Зинда бошӣ, кор пеш. инҷа чӣ гап? ҳама тин хуби тинҷа? алҳамдулилла. Айтуда одами дурогӯ нест. Аллоҳ ҳидоят кунад. раҳмати худо. Аллоҳ ҳидоят мекунад. Ки намедонам барои чӣ тира гуфтам дурогӯ. Афарди нестаги афанди нестаги чӣ дурӯғ гуфтем? Бародаро кадмет гап доред, дар эфир бидоред суҳбат кунем. Силка шуда дар телеграми бобоҷон 88 партофтагиам. Бо чӣ кор тукунем?
شامتون بخیر، شادی باش، سلامت باش. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شروع نر ای مردم چی با اطاعت خورد میکنین؟ مرد ای پیش برا گپ زنه. بله اکا در کارتینکا یا کی کرپیچ ای کرپیچه برادرم، کرپیچه موی سر برآمد است که بله موی سر میبره برادرم، موی سر میبره است. ای برادر یک خدمت لبه مهاجر گوش میدارم. مسکو یوتیوب کار کرده با وی پی این کار کرده. بله بابا جون یک اعتماد دارم یکون یوریست دکمنت реклама نکن نیست میکنم راسته برادر как برادر گفته گذشت به خودت میدون. سلامت باشی دمیر برادر عزیز. یک یوریست داریم اونجا الحمدلله همون شهرتی ماشینی که بود شریکش همون حتی 600,000 شریک چپان کرد. او بچه قوری بچه بود. او بچه یک گیم از دین با خبر بود. متاسفانه این کار کرد. بسیار آدم را فان کرد اما شریکش کار کرده بهترین بچه الحمدلله. اکم موی سر چانسون سلام علیکم رحمت الله کال نیست. این بچه ها کدمین مسئله موی سر رقمو در پایین است. اگه این آغاز میده همو رقمو صورت گیری پرتوی از نوی باباجون گپ زنید تو شما را سکتکا کنه از چهار طرف خطانه بگو صورتون گیره پرتوی در واتساپ چون. خوب سلام علیکم. چی یک دیگر تو نمیدونم چی گفت. یکم کاری حاجی با باوری نکن باباجون خدا سلامت باشید. موی سر قیمت شانس مای وابسته از کلی سرتونه یک یاردم در کار برادر مهاجر 20 باشه میگم گپ زن برادر چی یاردم. السلام علیکم باباجون. غرم جون رفتنی نیستی چهری غرمتون یاد کردیم انشالله میریم فردوس میریم غرم یاد کردیم البته نیتون که غرم وطن یاد کردیم البته یاد کردیم البته توبت نشو کردید بعدی خطاگی الحمدلله من خطاگی نکردم. خطاگی شاید بینمازیش باشه بعضی محل خطاگی که دزدی و گپ خبر یورو من نکردم. خطاگی کردم باور کردم مردم از پشت خنجر زدن. آخر رکلام میکنی دروغ بسیار میگن و آدم را فریب میکنن. نه بچه ها نگه کنید بعضی متاسفانه شخص های هستن که در باوری مردم درمده در طی نقاب اسلام بچه ها را ما ایتری میبرن بعد سوماغب جمع میکنن هوی میشنن. این خیلی شرک بودن که از نایه رشت جماعت نسبت مخصوم آخر اکرام میکنی بابا حاجی یک دختر در صخره محکم به شما خدمت کرده الله هم چی بابا حاجی یک دخترک در صخره محکم به شما خدمت کرده بده الله همه وقت نگهبان باشه. سلامت باشید. چیده همون برادر مرد وزنی در افیر یادگار سلام یک علیکم. یاد نمیکنه چه ما همه وقت کمک داریم. سلام علیکم گوش میکنم. روز خوبی بود. الو سلام علیکم. سلام علیکم ابوذر رفتسته. بله افهم روز خوبی بود. شکر اکا خوب هستید اینجی. اور شکر. یک چی پرسم از خودت بله خیلی به چیاده مقصد در همین تلگرام در تلگرام توی ایگان کس کم پرسیده بودی یا نه؟ نه الحمدلله من هیچگاه نپرسیدم. من پرسیده باشم برادرات پیش نزدیکا میپرسم مهم. آیت یوتیوب اینستاگرام تلگرام به طول حیاتم یگان محل نمیپرسم. این نپرسیدم ندارم. من نمین انجیر دارم نزد ونوک جوابتی خودم سیونکا مینم خودم مونتاژ میکنم خودم جواب میگم در تلفن مردم به قدر امکان. این هم بودم. روز کراچی یک بچه در همین مگزین کار میکند.
همینجا اومدم به این بچه میگه که من امی خیلی 20,000 سوم مرا فریب کردن که بعد صورت تو را نشون داد. من گفتم این آدم چه خیلی تو را فریب کرد. بعد او گفت ای تلگرامش در اومدم مرا через واتساپ زنگ زد رسمی همه را مونده. من تو ویدیو زنگ گفت زدی گفت نه صورتش مونده بود. بعد همینا من نمره همون آدمی که فریب کرد نمرهش من واتساپ خودت به من روان میکنم همون رو ببین. بعد متاسفانه باز یک ما رو چکا بیام الان چی تو بچه گفته ها که تو گفته که در تلگرام سروش نما در جا در موندگیم 20,000 در کوره با دیوانم 20,000 روی کرده. بعد برادر جان من سال پول نمیدونم یک کرده. ویدیو گرفتگی شرینه من حتی SMS یعنی که جواب میشم که مردم با همدیگر جواب میتن حتی همه یک خاموش کردگیم که از نوع من یگان کس ننویسم من ندارم تلگرام وای چخیل یا یافتگی شاید ای برادر پیش من چخیل در تلگرام وقتی SMS مخفون چی میگن وای نوشتگی نمروش نویس بگو اکا جان من در واتساپ میپرتم وقتی که من ای با گفتم که این آدم گفتم خیلی نمیکنه برای که خیلی تو اول گفتم ویدیو زمانو گام میزدی من مقصد طرفی تو را میگرفتم وقتی که تو پروس صورتی بوجون دلو بوجو میمونه یگو ماشینی کو هم خیلی فریب کنه میتونه برای که مثال کره خیر که دست میزنه آدمو مثال باوری میکنن پراویل نه صورتی تو را می میبینه برادر بعضی من بعضشون نمیدونم نمیدونن. برادر باز افیциал намегум бародарои гӯшам дорӣ ман гоҳ як камерачи дорам аммо монтажои бақувва дар кор бошад сумаш метӣ меоя сиёнка мекунад телефони ман 937 733 93 93 дар корхонаму мондагият корхона ай ҳиҷомаи вай ҷавоб метиҳад ватсапш дар дасти хидмат бо як тайга дорам 926 848 88 08 ин телефони хидмат ватсапшам дар хидмат бародаро ҳеҷ гоҳ ман ягон нафара сум нагуфтам аз номи ман ҳеҷ каса бовар накунед ман на менеҷер дорам на телефон ҷавоптияк на ягон чизе ки ин масъаларо гам салом алейкум салом هر کسی که بودن هر کسی که انمی بچه را فریب کرده خدا لعنت کنه алейкум روزی. вай қиёмата мегираш иншоалло ну акаҷони чизо бобои хан салом алейкум дар чӣ будро дар эфир будро иҷа таҳмат мекунед ما میبرو مالی برات. хуб акаҷон алло баракат я хуб бачаҳо эҳтиёт бошед таҳмина як агентство гуфта ҳама сана ҳозир як духтарак бомада дар шаҳри сахрова дар тарафи сахрова суратҳои духтара мана партофтан яде бародаро видео карда мана партофтан рӯзҳои наздики ду рӯз баъд яду видеои дига бигирам ӯ духтара ман номрошам қанависам занг задастам набардоштаиста ман ӯ духтара рӯи экран мебурорам мегуфта ки ман экзамен мекунам мегуфта ки ман бобоҷон доб кун мара охи бобоҷон ман силкат партофтагим дар силка бизан бобои қан ман айҷа тара қабул кунам буро дар ватсап будро ай ватсап дар силка бизан ман айҷа тара қабул кунам бобои қан мега бобоҷон чия ман ёрдам накардӣ занг задан ман имконият надорам бародаро ки ҳар рӯз як кас ёрдам ба қадри имкон дар як моҳ дар 3 моҳ як каса ёрдам кунем 20,000 50,000 500 рублем алҳамдулилло ба ҳам хотир бародарои азиз илтимос бовар накунед аз номи ман гам мезанам аз номи бобои лангарӣ гам мезанам бовар накунед то ҳолати қати мо хеле гам назаде широина эҳтиёт бошед масъала мошеннико бисёранд ассалому алайкум وعلیکم السلام бобои و қан رحمت الله و برکاته. ابا جون شیرین سازی تنجی мегум бо тема қарайсоди хат тенҷиай بلند گبزن گوشم کار شده بلند گبزن охи гапи зиёдӣ нагум гӯшод вазмин шидиам ба ҳамун синни соли худат ба ин кӯдако ба мисли мо чӣ кор дорӣ мана гуфтаи соди сара кал карӣ чӣ кор карӣ чӣ гуфтаи соди бобиҷон سرت میگم ابراد نکال شید آخی با سریع رو دیدم یا چالما پیچوندگی یا کلیونکا قدی سرت پری پاشم آخی چیکار کردی؟ охи аввал занг мезанам ман ина инҷа муҳ часпондам халос салом алейкум ман муҳ часпондам امو تو 64 سالگی تا دیگه مهمه چسبونی. дил ҷавонай дил ҷавонай کو همین سرمون در اقلا 15 تا مه بچسبون. охи суратҳота партофтӣ дига наомадӣ боби қан там калх منا шуда کو منا فایرود کو منا وای کو دالا فایرودم کو جاهتم کو برام آخی
میای والله بالله تعالی خواستم چون نمیومخی تام فقط از میای دوست یکیشو میرم موه میچسبونم این میگین موه میچسبونم ای میای میرم این هم حال چی بگم ترا بایا بارگا میگم بابی میای میرم قوت دیدم است موی سر میچسبونم ما انیق человек словоем انیق بابی شوخی نکن با انیق من تو نگو که من دلم جوانه اولی دلی جوانی بابا رو دیدگی نیستی تو بابی بلیت همه پاسپورت اپارتو پاسپورت بعد آه افیر پاسپورت میپرتم بچه ها اینا بابی خدا شاهده شما شاهده برادر عزیز اینا همه پاسپورت همه پارتا بلیت همه گیرم راست میای موه میچسبونی راست میپری میرای دا گواری نیست есть من چی میگن رفتن اومدن ابرادا مرا بسیار معنا که مورا بچسبون ما سمالیات گسیل که بیام اینجا با پروسیدورش کردن بگیرم انیق ما تو همون человек слово تو هم پشت کلت ببینم هم پشت کلت موه داره یا اینجا یکم کسی دیگه نمیگیرن دته بزنن چسبید این بابی دستنی دنغره هم گفت سلام علیکم و رحمت الله بچه ها کدمید موی سر چسبونید در این پویانو نظر و نامروش موندگی هست در همین واتساپ همیو نویسید در واتساپ همیو در همین واتساپ های چهار طرف این بابی چسبید بخیرم بابی چسبید بابی خدا زنه طرف برادر عزیز همین سینی سالی پدرام و سینی سالی بابیام و نکنه بچه هایاش دشنام نکنه خطو نگاه میکنه با خدا دشنام نکنه برادر عزیز الله شاهدی گناه میگیریم نکنه دشنام برادر و الله برکتون تیا او بابی چسبیدی کسی زنگ زد شو خیلی او چسبی چو کردی میگم پشتی کلت تنشون میتونم پشتی کلت موه داره اینمی گپ بگم پشتی کلت پشتی کلت مخدوره تو هم یکم دور کسابتی پشتی کامera کلام اوت کنه پشتی کلا نشون میتیا تو هم یکم کسابتی کامera اوت کنه پشتی کلانش میاد کامera شو استم پشتی گردون که کلام مثلا نشون پشتی ته کلت بچا تنشون میده بتونم پشتی کلام نشون کامera شو استم سلام گردون که علیکم مثلا پشتی کلام نشون میده سود برادون هم پشتی کلای بابی نشون ته تو برادون نه بگی توقع پشتی بگی کلام توقع بابی بگی نشون ته نه بگی تو حالا بگی ساعت تو راست بگی مو ساعت راست کن حالا ساعت راست بابی بابی خراشو یا اتاپ سلام علیکم روز و رحمت یکاتون الله و بجور استی تنج برکاته. نازی ما گاز خطی. چی میگو چی بو نداری ما ده اینمی 3 سانتی متر بچسبونیم بس هم چند که دستاتش نه انیق انیق میگم اخی ما ده اینمی خب بچسبون اینمی خیلی بچسبون که همین تاریک رش قطعی هم موی سر بلارزه شی وای بچسبونید دیگه چیندال وای گریشه بچسبونید هم دیگه که چیندال برایشه گریشه میگیرن هستم بابی برایش میگیرن بابی چون میچینه اخی ها شاید تو اولی دلی جوان ندیده تمام بابی جان تمام بابی سیاری جان طبیعی سیاری انشاءالله طبیعی پاسپورت انشالله پارتو پاسپورت بعدی پارتو بعدی این بعد افیر اینم انشاءالله بعد بلیت هم افیر میگیریم انشالله بلیت هم میگیریم تودا ابراد نبگی پاگا یا اپاگا دیگه پاگا سیاری یا طبیعی پاگا فایدان یا نه چوری یا طبیعی حساب فایده شد فرمی تمام تو سلامت yes تمام ما ده فقط حجت رقم در کن دلیل хорошо بچه ها хорошо همه شما روزه که بچه بابی ها همه مفت شما چسبونه روزه هم که یک بابی کویا مفت پیلوت خط چسبونن روزی یک کویا پیلوت مونه پیروز خط روزی پیروز مونه خوب این چی میگم سلام علیکم سالی سلام علیکم همینجا سالی همینجا آدم مصطفی جان سلام مصطفی جان اما پیلوزم دیزه بابی اما پیروزم دیزه بابی بچسبون انشاءالله تا که جب بچسبون میرم انشالله تا که ما جب روزی نیست نیرم ما روزی نیست خیلی دلی جوان داره خیلی دلی جوان داره بابی خان بابی این نه خان بابی جان نگه کن این این نه آدم بابی جان مثل چه جراحی رفته شده این چه بابی جان جراحی رفته شده این بابی این جان هم
این هم این هم دیدی؟ این هم خیلی این یک تعپیر است ایجا رفته است با بیجون یک تعپیر است ایجا جوری طبیب با بیجون تمام انشالله سلام ادایو بلیت کپیت بابا جان همین مردم کو چی میگن بیاین سه لیتسون الیسا بگن لیتسون الیسا بابا گپ زنن فهمیدی بابی بلیت نه چسبونی یگان گناه نیست میدونم گناه نیست جای یگان از دیدگاه اسلام گناه نیست اخرت من گفتم کجا نیاید از کسب کنی با من بلیت را میگیرم ان شاء الله سودا ابرار نه در حالت این همین خودت ویدیو مرا با یا ویدیو که بگو بابا اینا ما بلیت گرفتم اگر ات کس کنی شرمنده ای دنیا قیامت میشه تعمیر ویدیو که من میگم ما اول من بیاد چالش بلیت بابی ما اول بلیت هم میخرم با ویدیو میکنم دگاوری مهمونی دایم یا جو مهمونی دایم وای میکنیم گفتی در دنگرام بچه دنگره در چخچق می من طرفخونه چخچق در دنگره طرفخونه چخچق در ایمینه چخچق می تو دنگره جون طرفخونه چخچق در مهمونی دعوتم کردیم تمام این هم خیلی میرم که خواه میکنم جلالی میکنم با بیجون با افیر منی مردم ببینم نومی ما سلام بگو همونجا افیر در دنگره همه تا اینا بچه های دنگره است سلام تو میگه دعوتن شما شیرینه در طرفخونه چخچق نه سلام پیره دکتر من میبرم اون خودی افیر دیگه بابو وقتی جون سلام مهمون سکرون خچه کنم فریدو Да, говорит, ну, хватает чуть-чуть, чтобы здесь вот так делать. Tamam. Паспорт бобі. сколько хватает мне достаточно сколько хватает хоть Бободжон, карто паспорта. Паспорта фарто бачо. Иншалло, бачо, ман бобия билет ча мегирам, миём муш мечасмун роиш мекунам. Ус кор надорам. Tamam, договорились? Боби мечаспа. خب برادر عزیز الان نگهبان تو باشد تدمین مختصفانه یعنی که انشالله شرکتی باوری است رقم در پایان من قطعی افیسیال نکار میکنم سرتون از 4 طرف صورت بگیرید در واتساپ شما فرق از من باباجان 88 وابسته با کلی سرتون نرخ میمونن و انشالله از من باباجان که گفته شما را انشالله سکیفکر میکنن خوب الله نگهبان تو باشه با شما بود باباجان 88 رحمت خدا ویدیو بابا کانال انتظار باشید الله بر خدا نگهدار السلام علیکم